Kuwa kane Ukuboza 2025 mu gihe abanyeshuri bo hirya no hino mu karere bari bahangayikishijwe n'ibizamini mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakomeje indi ntambara itavugwaho cyane ariko ikomeye kandi ibabaje. Si intambara ishingiye ku rugamba rumwe cyangwa igihe gito, ahubwo ni urukurikirane rw'imyaka myinshi y'amakimbirane, amasezerano atubahirijwe, ubwoba n'imibereho igoye y'abaturage. Iyi ni inkuru y'igihugu gikungahaye ku mitungo kamere ariko kikaba kiremerewe n'umutekano muke n'ihungabana ridashira. Ni inkuru y'imitwe yitwaje intwaro yavukiye mu kutumvikana, inkuru ya leta iharanira kugenzura ubutegetsi bwayo ndetse n'abaturage basanzwe basigaye hagati y'impande zihanganye. Hagati muri aya makimbirane hagaragaramo cyane umutwe wa M23, umutwe wavutse tariki ya 23 Werurwe muri 2013 bigendeye ku masezerano, ndetse na AFC Alliance Fleuve du Congo bahanganye na leta ya RDC. Kugira ngo twumve impamvu y'aya makimbirane, ni ngombwa gusubira inyuma tukareba inkomoko yayo nuko yagiye ikura kugeza uyu munsi. Ndi Oziana Benga, in the Quick Times News. Nimba utarakora subscribe ndagushishikariza gukora subscribe, ubundi reka mbikuvire imuzi n'imuzingo. Muhaye ikaze. Akarere k'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kamaze igihe kirekire karangwa n'umutekano muke. Guhera mu myaka y'1990 aka karere kabaye indiri y'imitwe myinshi yitwaje intwaro. Iyi mitwe yagiye ivuka kubera impamvu zitandukanye zirimo kurinda abaturage, kugenzura ubutaka, gushaka ubutegetsi ndetse no kwiharira umutungo kamere nk'izahabu, korota na cobalt. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye igorwa no kugenzura aka karere uko bikwiye. Uko imyaka yagiye ishira, havutse imitwe y'abarwanyi b'imbere mu gihugu, akenshi ishingiye ku moko cyangwa uturere bakomokamo. Ibi byatewe ahanini n'intege nke mu miyoborere bicyorohereza imitwe yitwaje intwaro no gukura no kwaguka. Muri iyi miterere niho havuye n'inyeshyamba zitandukanye zirimo izayobowe n'umusirikare waje kumenyekana cyane witwa Rurankunda. Ese ubundi izamuka rya Rurankunda n'inyeshyamba ze byari bimeze bite? Rurankunda yahoze ari mu ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko aza kuzivamo ahinduka umuyobozi w'inyeshyamba. Iyoboye umutwe witwaga CNDP, Kongere y'Igihugu yo kurengera abaturage, wakoreraga cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mutwe wavugaga ko ugamije kurinda abaturage bamwe no kubungabunga umutekano, ariko ibikorwa byawo byatumye habaho amakimbirane akomeye hagati yawo n'ingabo za leta ya Kongo. Nubwo wari ufite discipline kurusha indi mitwe myinshi, ibikorwa byayo byakomeje guteza umutekano muke. Ibi byatumye leta itangira gushaka uko yakemura ibibazo binyuze mu biganiro. Amaherezo habaye ibiganiro byatumye abarwanyi ba Nkunda bemera kwinjizwa mu ngabo z'igihugu, ariko ubwo byari byitezweho kuzana amahoro ntibyatanze umusaruro urambye. Reka ngutarutse gato mugeze mwaka wa 2009 ubwo hasinyaga amasezerano n'uburyo amasezerano yananiranwa. Mu kwezi kwa Werurwe 2009, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba SNDP bajyanye amasezerano y'amahoro. Aya masezerano yaragamije kwinjiza inyeshyamba mu gisirikare cya leta, gukemura ibibazo byari byarazamutse, kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Byaremejwe bitubahirijwe uko bikwiye. Abari barinjiye mu gisirikare batangiye kumva ko bahejwe, batitabwaho cyangwa badafitiwe icyizere. Ibi byabaye umwuka mubi watumye bamwe bongera gufata icyemezo cyo kwigomeka. Naho se ivuka rya M23 ryashingiye he? M23 yaje gute? Mu mwaka wa 2012
bamwe mu basirikare bari barinjijwe mu gisirikare cya leta barigometse bashinga umutwe witwa M23 witiriwe itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009, umunsi amasezerano bavuga ko atubahirijwe yasinyiweho. Uyu mutwe wahise ugaragaza imbaraga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wari ugizwe n'abarwanyi bafite imyitozo ihamye, discipline ndetse n'uburyo buhamye bwo gukoresha ingamba za gisirikare. M23 yatangaje ko igamije guhatira leta kubahiriza amasezerano no kunoza imiyoborere, ariko ku ruhande rwa leta yabonwaga nk'iterabwoba rikomeye ku busugire bw'igihugu cyabo. Byaje kurangira n'umujyi wa Goma ufashwe. Ese wafashwe gute? Wafashwe n'abandi. Mu mwaka wa 2012 M23 yigaruriye umujyi wa Goma, umwe mu mijyi ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gikorwa cyatunguranye kandi gikurura amaraso y'amahanga. Mu gihe gito uyu mutwe wari ufite ububasha kuri uwo mujyi, bigaragaza imbaraga wari ufite. Ibi byabaye intandaro yo kongera imbaraga mu rugamba rw'ingabo za leta. Mu mwaka wa 2013 ku bufatanye n'ingabo mpuzamahanga, leta yashoboye gutsinda M23. Abarwanyi bayo benshi bahunga, abandi bajya kwihisha. Nyuma ya 2013 M23 niyongeye kugaragara cyane mu mirwano. Mu gihe cy'imyaka yakurikiyeho, akarere kagize agahenge gasa n'ituze ugereranyije n'ibihe byabanje. Ariko ubwo byasaga naho ibintu byahindutse, ibibazo by'ingenzi ntibyigeze bikemuka burundu. Haracyari intege nke mu miyoborere, umutekano muke mu bice bimwe, kurwanira umutungo kamere, kutizerana hagati y'impande zitandukanye. Ibi byose byatumye amakimbirane atarangira, ahubwo aguma ategereje kongera kubyuka. Ahagana mu mwaka wa 2021 M23 yongeye kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe yagaragaje ko yagarutse ifite imbaraga nshya n'imitegurire ikomeye kurushaho. Yatangiye kugaba ibitero, yigarura uduce tumwe na tumwe, bigarura umwuka w'intambara mu karere. Muri icyo gihe kandi hagaragaye ihuriro AFC, Alliance Fleuve du Congo, ryaje kongera imbaraga mu rwego rwa politike n'igisirikare. Amakimbirane yongera gufata indi ntera. Imirwano yarakomeje kugera nabo bafashe ibice bitandukanye, ari mu mujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Uvira. Ubwo mvuga bakomeje imirwano ni AFC yifatanyije na M23, bakoze umutwe wa AFC M23. Bafashe uduce dutandukanye burimo n'umujyi wa Uvira, umujyi ufatwa nk'ukomeye cyane muri iki gihugu, ariko baje kuvamo kubera kubahiriza amasezerano y'i Washington. Amakimbirane hagati ya AFC M23 na leta ya Kongo ni inkuru ndende igizwe n'amateka, politike, inyungu z'ubukungu n'imibereho y'abaturage. Guhera ku nyeshyamba za mbere zayobowe na Rurankunda kugera ku ivuka rya M23 no kongera kugaruka kwayo mu bihe bya vuba, byose bigaragaza ko aya makimbirane atigeze akemuka burundu. Ni inkuru igaragaza ko amahoro arambye adashobora kugerwaho hatabayeho gukemura imizi y'ibibazo, kubahiriza amasezerano no kubaka icyizere hagati y'impande zihanganye. Kugeza ubu intambara iracyakomeje, kandi ejo hazaza akarere haracyari mu rujijo. Ese kuki aka karere gafite umutungo kamere mwinshi ariko gahora mu ntambara? Ese kimwe mu bihugu bifite amabuye y'agaciro ndetse n'undi mutungo kamere uhagije aribo bakomeza kugira ibibazo nk'ibi? N'impamvu bakunda guhuza uyu mutwe wa AFC M23 n'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda. Ndagushimiye ko ukomeza gukurikira The Quick Times News. Komeza kuryoherwa n'ibiganiro n'amakuru tukugezaho. Ndizera ko n'ubutanza gusanga aha, utarakora subscribe, kora subscribe. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze kubana nawe.